Dobrodošli u novi video. Danas imamo giveaway malokalibarske puške Hammerly Arms Force B1. Kao što smo i obećali u videu gdje smo imali detaljnu recenziju ove puške, nakon 2000 pregleda kreće giveaway puške iz videa. U giveawayu mogu sudjelovati svi građani koji imaju nabavnu dozvolu za lov ili streljaštvo. Dakle, ova puška se može registrirati na streljačku ili lovačku dozvolu. Sve što trebate napraviti piše u opisu ovog videa. Svakako sve detalje o ovoj odličnoj pušci pogledajte u našoj video recenziji. Obavezno nas zapratite na YouTubeu, Facebooku i Instagramu za veću šansu dobitka. Pobjednik ili pobjednica će se odabrati nasumičnim odabirom. Bacite like na ovaj video i video recenziju Hammerly Force B1 i vidimo se u sljedećem videu.